And this our TikTok app in this one, there is a very gentleman, I a friend of official Oluwa. Now, in fact, ye can nyansa Oluwa trimu. Now, concerning Donald Trump issue with Venezuela, any day Okudzeto Ablakwa ebe kan no. TikToker Oluwa abeka nyansa atu Ablakwa trimu. In fact, as mo kan dey a very deep and sem no moduru. Mebo nchiremu no akere wadwa me e wo comment section. I Penyah block media. Mess what say dey. Obe like video no other my subscribe button na be click verification icon latest update na be chere wadwa dey mama e wo comment section so baso no share for Penyah bia share. It was on 2nd January the midnight and ekoba yes America President Donald Trump akoto a Venezuela mine so e to akoto show mine so enye bibia ntia eye omu president Nicolas Maduro enti e akoto show say operation start arajo be 12 wala say anajo 12 ade be chi no ekoba 3 na say omu operation omu ko Bombay Venezuela capital city no eye Caracas eho ele say omu ko set commotion e wo ho no omu ko Bombay ho no mo na fe no we omu capture the Venezuelan president Nicolas Maduro ono na yere Celia Flores omu wachi Trump asemi say 1 papa no a drug cartel or a drug dealer. 2 despite all the resources now Venezuela mine wo no also be catch say omu 300 billion barrels of oil I say old ton per ene rate ya ubenya $17 trillion. It is bigger than the world GDP. But despite all these resources now Venezuela man pen ontimi fanya o man niye ama wama about 80% of the country's population they are in extreme poverty. Omo ye poor eno aye baako ana biem so no Trump kire say man no just on pese or best step down just out of pese of forcing himself over the people be say be to aba it a reason in some way ana Donald Trump ejina so ekwache that Venezuela president no Emma Trump ya na so say American and now omo ruling over Venezuela no be making sure say or the omo resources no ebe ye o man niye Emma enro akwara so dey say ba do tiremu say now no Venezuela for no fancy omo tiremu say they will only buy American made products. Product America for nkwa na ye no eno na Venezuela for fancy say omo ebeto. Now no after the arrest and the censorship of the Venezuelan president no also now man ebi obi atedi he na Israel for president on kasa ye Iran man penyin kasa even Russia man penyin on kasa ye but as ba ku mi China kasa ye as not China president Abekasa say Trump ade when they were condemning the ade out of nowhere any who know say Ghana for so ye dey anu akotumu I say ye honorable Okudzeto Ablakwa Ghana foreign affairs minister and the crat attention ba bonta wo kire mu say 1 Ghana condemns the military invasion in Venezuela, the USA military invasion in Venezuela. Ghana condemns that. And I said, breaking of what? International law. So break international law. Ako will be memu, Akwachi will be president. Ghana, you condemn it. And Ablakwa was at 12. So at the latter part of the letter, they say, Ghana with immediate effect demand the release of the Venezuela president now, Trump Akwachi no. Nicolas Maduro, or the Celia Flores no. Ghana with immediate effect ye demanded their release. Emma me catch say asemi mi na Ablakwa anya adwulu bi say empanimfo say obi no Maduro Emma ya lefo ana do odani gya ho enenim se decision fa asemi ba ye no na Venezuela for no sanka omu no esu Elizabeth president na omu kura ni agi bo say eti Ghana ya 7 say ye problem pa na de yen Venezuela for na president no omu no kura ni agi celebrate eti Ghana no ye problem ni de yen Now we have this issue by no media will be a Canadian. Now according to TikToker Oluwa enim. Na Oluwa when say no say there be ade Ghana is serious. Na in fact obekasa na in say okan obeka nyansa out of Ablakwa tribe. America for na breaking international law. E the force akọ obi ma so akwachi ne kuro mu president. Batomla. Enso amaya kese omo ka bi ewom, omo om bibidi nyina akoma no atum. Okudzeto Ablakwa oti won futurum onwene ho.
na wuti kuro na wototo ayampia wuti woman mu kinofo lata for man ni sika adwane akwatena America ho da ben na wato nklama US for mpanyimfo say wuhia kinofo lata with immediate effect wuti woman mu America fo ya gba awura wo mama beche butere kakọ mo akra na mu yi ni man edi animu sa chire ma wo mo tie me Venezuela president awo pre justice emano no ono eba akode a obi sin eba sika obi sin ni security attack sin Ghana enso ya gba awura man ni abeche president ne de ne ko wo nka wanu ntum na wo nwene wo ho na moge bosia ho na Ghana fo mpanyimfo ni bi disika wo mu dwane kwate na wo nsa hye obi anuma ye bona pempem asem bi se ye wose mo ye mla na mo gi nipa dodo adwenkyere kos nyanse ni nipa ba ku fu otirim nipa ba ku mienu timi ka mutim pam ho enkoka asem bi enu kwan se mo kan fa oyo ne kese mla o man mu ni nyina kos asem a no hye sisese ya mo benya ba bi adwane afa imiti passport kura ni bi ti asem a no hye sa ne de wose mo twen na mo gi nipa dodo adwenkyere okenkan bible ni ba bi a wose nye wo na wanyini pii ne nim nyansa na nya mpanyimfo nko ne hu atemuom enti na mesi muntie mi nso me nkyere de menim o bible ni ye frame Oluwa ye mfiti preko penka ye boso ade nkyere de obetimi abo bible se wo kwase ano man tokwaba na mfono flefla sotoro o bible ni ye frame Oluwa enti Okudzeto Ablakwa wa wo ya we sa asema akokan se US for solitia wa wunya twitwadefo na nka ye se wodi wano betum na nka waka bie ko se nyina so nwie ne yehwehwe nanso ye nka ye boso asem kyere ye timifo ye se otimifo timi wa oro ka wafo wabati enti asema akokan se Venezuela president US for achi no munja ni prempe ya mu so wanja na obeden America for to omo nsafro se bra yensensan peaceful agreement ni nyai papa na mane nkwa obetimi akọ omo ankasa kura kasa omo ba uman mu no wabetena se ayen hyehyeye no majai papa na omo abeduru Ghana ha no wadwane enti asema akokan ye no odwena hiafo omo oman ni mu odwena yarefo odwena nkokorafo ne merwafo omo oman mu odwena ema ne apemfo ho asem sisese ya omo no mo bekere omo enti Okudzeto Ablakwa so wakodi ahoɔden nura betimi ni US fo atentam a Ghana fo firim Ghana fo makonde yesen weapon a ehu ya police vote ekurakura wo mo bomb mo to akokɔ kura ntimi nkunu mo fi asem kura mu nninwie no makodi abonten so de Ghana akwan ketewa bi nso mu ntimi nye akwan kakra na amaye no nso mo be ma no pale no mo beja bombo agum ama kwan na san tutu aka ho okenkan bible ni ba bia o se okwase ano ne seye na no fafa ne kra fidi e o bible ni e frame Oluwa okokan obi se o kyere na adwen ye nkase ye kokon okenkan bible ni ba bia o se okwase ano man tokwaba na ne mfono frefra asotoro e o bible ni e frame Oluwa mo am kasa ne nyina na mebusa mo e bre na uso no papa ye bone atimika bre wunyini ye kura papa ye bone a e kwan abefa so a obeka no kra ye different tina okenkan bible ni ba bia o se kwase anum na ho kyere aba e wo bible ni America fo na woni omudi nkomo sa no e ye ko se wanya witi pen MPP fo bi na woni omudi nkomo omo break international law akwachi obi man so president Okudzeto Ablakwa wo timfuturo mu e hye ne se onya no wo kan na na o se yo mate Okudzeto Ablakwa bla be yi no obetimi akwa no asema wo kan no wakanya nsasem o America fo se wo de bra be yi no untimi kura nko onkompo omozo ke ya twan 2 weeks wantimi ma ya beba Ghana ho omba bedu Ghana ha se no wadwane okenkan bible ni ba bia wo se ane nhyeso bo nyansafo dam e wo bible ni wadwene ye se wo kan jiudin ba nsusu so e de beble o man no wunim kura mpo a wo mfa ho adeboni bi asise krim mu begane wote wo man Ghana ha se corruption ache wo bo untimi ntu ase se me gamfiti wo man mu se wakoton gold aboka over billions of jingong untimi nche no ofuli ata na akukuru o man ni sika akwa America ho no untimi ye hwe mfa ho nche no public account committee ayetoto nkrofo ano sika twitwiri dia nkrofo adi omumu hwan na mache no Donald Trump otuwe black se wa America nyina opekra pamom onka wanu ntum na wonwene ho de nyame na dom onya kwan akwatena America ye bone bla na kan wanu tum no mbo mo bla enkoka meka won mo sa meka ye ho wa ha na nkrofo ma wie suku omugu o man ni mo nya adwuma anya kora abro jingon Israel fo nso asem bi by saa man no so mo de mano kokotum mo nwene mo ho forget party awum na imagine say asema wo Okudzeto Ablakwa kan yi na US for no air reply wo bone kwan so a o gina de we mbegina party A ana party B achi ema medidi atem na wagimi dodo dwena oman no ho na asu anyansa na wagimi dodo asia ewom sa adwen nyina nko benkrum benfa didi atem be kyerɛkyerɛ wo nsemu wagimi dodo asia okenkan bible ni ba bia wo si wonyansafo akoma e wo ni nifa okwase akoma e wo ni benkum na okwan bia okwase afa so no nti ase bo no na oduru ba bia wo ye ma obi ahunu se wono de oye kwase a o bible ni e frame Oluwa emo kan we na no Twene Jonas eso de be abeta to to have video ba ko na matu jo mama fo a on se kinofo ata Ghana nko be ni nam ho bi entime nche no e wa se Ghana America ena mrani ti se mfanse Nigeria minister bi ana government ni bi abana nam Ghana nka wana kwache no on fa visa kura mo namu e de ope ba American tisa
we any say we hwan na we hwan me say France president traffic light aso o si o me nso me yema mpanyini mo ma me kwan America police ni si we yema mpanyini am fa ho gina o ta light ni so ai be ma matwam o mi wo police mi wo hwan o mo se anya o masem akwa ne fa fon frɛ Trump unkofo ni se o ma me ntwa kwa mu Trump se masa anya hwe di mra so aba America ha de mra na obi edi so so enti aha obi e follow mra enti mra ne sisi ya mra na obi edi so you have to respect the law enti sa ha no mra ne sisi ya mra no na America mra nso kire se mampanyin bia oyeren oti different country a ono commande all my warning ba America no oye threat ti said ye dwoma ma ye ntina da bia me be ma no warning because me pese obi be o me ba be fa dwoma ma ko she prison what I say enti be pese osua nyansa from UK into him video ba ko na me emphasize say UK man panyin yakobisa ne say Trump ade ne pa akwachi man panyin be no adan na mo me condemn ye because mo nso ye Great Britain we a powerful country or see or mo de amadwuma mo ye ne say o mo make sure say UK ni bia ho beto no UK ni na brabo be koyi that is their job UK government amadwuma no onyo amadwuma ne say o mo condemn obi from different country asem enyo masem so ati ase enti sa pepepe na dwomama obi kuro masem enyo wasem oti obokofo nkwasiafo e untimi sise o mo nkogu prison enti echese woni capability kura obetimi a handle boko a untimi handle togompo no abegimi wa America fo ani so enti mesrew so mo bechi obi a emfa obi a ho na American Minneapolis ni ai Somalia ni ba ko peni kodi Trump atem ene wo hu nipa dodo a yeku omo omakum broni bisa se broni ntina aba ni uso bibini dodo se na omaku omo enti Somalia fo no ye pamo mu nyina fra America why because even though say wo mu a wo ye citizen because omakodi Trump atem enwa anti adan ntina wo no tewa mo esem kama no tum na ye tikuru a ye chele nemetia tama mpena me da sorry coffee and makoji ame boy meti Ghana nkasa amiri die medie me dwene ho ade e be chena me mu hyehyeme tra Ghana for over 20 years mantimi anto Toyota Corolla krada ekurumu a Toyota de chemi amempe metra BMW Benz Rolls Royce what I say BMW ni entry level metra empower the highest level highest trim competition M division mu na metra what I say obisi you have lost your credibility kwasia Jimmy NDC ni aboatie no kra na mama mpanyini na Jimmy oye kronfo America force wakowia $214 million just 1 year of the bar power from Ghana gold reserve and 2 year criminal charge that also one sign for America Jimmy because the entry match Venezuela man mpanyini because obedi Trump attempt no mape omli cocaine omsu deal cocaine I don't know cocaine no evidence one here omsu amuchi akwa bi ofi Venezuela de cocaine be wuram nti omuche no omu check ya Venezuela man mpanyini na de cocaine so man asema omu kan no na omli akwache no enti wa wo de report kire say mawia $214 million say sika we emu $1 million kula bitima tua Ghana teacher for ni police for nyina ni nurse for nyina aka for the next 20 years nsumantimi ntua omuka since amuba power na mawia say sika na da America IMF no so sima kire ya o eye 1 minute walk esi United Nations wo ha United Nations sisura na IMF sia ni nyina ya America for na adia eti no answer Trump akwaje report no abe post on news no say John Mama wies kesenti e kofa no wo hu ne ameche no enti wanko kan ma sema mesi tinebu omu ku a Christopher na jiafo nya tinebu na asoma omu se omunku no omunku omu enso tinebu Trump bedi na tema no pa wi anwumre hyehye mmerama no so nim no otena wo ma na alatafo no edi omu Jimmy ku Christopher a eno omunku mbroni odangamro omunku omu ayonko na jiafo enso tinebu eje warning say o Jimmy a ye ba be che no so ba be che no no ere wa be twe omu ayo no enti wa Trump ma warning on kan wasem won kan Ghana ni bia asem Ghana ni bia ho asumdwe wa America Ghana ni nkoku bia
chese obi Ghana ni bi anko ye hwe Ghana fo am kukum omo yonko Ghana fo nyina na by the time ntina power IBA impression nim ba ko we na ban pressure wom o se wu obekum obi bia ye nsa nkum krum enti adentina wontina ba bi na wo hweso mu man na wo solve Ghana problem na wo nyai se wo beka o masem no ma ba beku abefa na wo ma bechi wa betwe wo ye woni nyina afri Ghana. So, the Venezuela man penny say China and Russia breno ntuo ni ade any bomb ni ade anti-America for the ba ombiku omunyina and I no ka say Venezuela soldier for ni nyina wa omu asamando omu police for omu asamando afi na Trump de different soldier for akoso omu America soldier for abase omu train Venezuela for nkran na omaka how to become policemen soldier for because oma finish omunyina no makofo mampanyin no ti o soldier fo ni ayi na wo no so wan koye mema sem na atena ba bi din na wan koka Trump asem wan ko dina temade akwa ne ye no pepepe na Okudzeto Ablakwa ne jomama ye akwa ne ye na akwa ne ye Trump na no bi pepepe na nkwasiafo we ye won entina am se o munsua UK mampanyin UK governors no almost say it's not their problem. What America will do does not concern UK. It's not their job. Omunye judges, no omunye lawyers, omunye UK government, omunye UK. And to say America the nepa kochi mampanyin bia a international court for na betima condemn nyomo. Nti jomama onye lawyer, onye judge, onye obia o say me condemn. What is ade we ti Ghana ho Jimmy Chief Justice na wakoyi na dia bra onye judge. Na wa dano ho judge sentence ye the sake judge the only person ultimate sake judge and ultimate sentence judge ni yonko judge judiciary and say what accuse say your mama say Chief Justice akowiaska the only thing your mama bet me and say so the Chief Justice court na all the evidence say Chief Justice na wieska na evidence no all the court na court to bisa Chief Justice say no say are you guilty or not guilty so we sika we na we ai oh and sana ye buasem no ye mfa ye pe autocratic wo de ti Jimmy ni ti Ghana ho a aburochire mfa ma ha wo de say Jimmy ni ti Ghana ho abra wo no se judge ye kronfo akwaje bribe mo nso ma je bribe wo odobroni criminals akokum obi memeti ai minuawu na me suggest say obi ne kun no na me pese me koye postmortem na jomama so wa Jimmy ntu aje bribe free nipa na owu minua ne wu woni nsem no adani nipa ne yere by force say wama authorization say nipa ne nkosie minua na bra me ne right say meye minua ne postmortem won because jomama so wa Jimmy nti woni ne judge for nkwasiafo a wasese o ma ba say me metua 20 billion ansa na mahudi ku minua me minua o ma me ba ko papa ba ko and sadie na odi sisi Ghana fo no sa Jimmy no nya sa na ebu oman asem si amampanyin nkoka se obi ntu eska wo ugina ho ne ye de funu na beto mu amu si mu na mku nipa no ye mu aye accuse mu no munyina ha na afubusiamfo nso nyina ye postmortem obi aku obi ampa ne achi nipa na kotum obi anku obi a afi obi akọ ne ba bi sa na mampanyin ye onkwaji sika emetwa sika ntu obi so se obi nkotua bribe ohun ya mecha no enti sa Jimmy na Ghana nko ara mtimi Jimmy aha nti sa enti samu di Jimmy no Jimmy wafuo mu ha mo ma nka ho ma mo metwati America ma mpanyin bi o ana mo me ma ne woni bi o mesrɛ mo aha ni Jimmy ni ha ohun ya mecha no enti aha no one obi court bi ani America je bribe evidence na adeko so on ya meche no enti America de no one 2 so enti mesremo John Mahama omuso ye criminal wa America Ghana man panyin bia wa ba ko bia IMF ne report wa wia 214 million within a year won kwa na America force are reporting down IMF head office ya enti mesrewo wo criminal record no ani kwa se obetreti obi a won obema obi wo na be condemn obi
America for pa omunkoku omtwe wa yoni nyina free Venezuela wi a omunku Venezuela for nyina emekasa anye wasem. It's not your problem. You are not a judge, you are not a lawyer. We don't talk for nobody. What you say? Intime seramo. Obviously, Jonas, Trump and Biden, who do you love? Okay, Trump or no? Any Biden, no? Maybe a top baby or have me per Trump as and baby also have in pen as him, and a baby have me per Biden as and baby have in pen as him. Only I don't know. Set Trump buy our was said a gift for you know, Makugu prison. I will be due to be I try to go to prison and on me pen as more. So, but the men pen as him, they say. Onwa de ne peko bi krom say mampanyini bi jimi wakwa akwache no and obi ampe o but one ekokan woni ho ekokan because akwa no so jimi Trump ma woni no o ma obi awoni ani pakro mesoso Putin odi bi ye no say on fru plemra America wa ma oba abeji Russia free ni sem Putin eti ase fru bai enkramofo no omso ose omfru plemra no ama ma obeba be do ba be se omu enfidi omu de bom ho ban omu nukura weapon ade omu anti ase omu ama ode bom ko jagum ko se no ana afi osese mansa amade a me ba bechi mo mampanyini ma ba wuruli mu kuro no abetwe mo wayo nyina ana omu hu se na kwande wa wasi abedamaji ane de ase fast ne ba na omu fro bai so South Africa mampanyini osi oibroni bi kona fuom ana sa bibini akọ ne seka kono nti South Africa man panyin fro prem na so beji South Africa free ne nsem South Africa man panyin fro bai so o si Ukraine man panyin fro prem ra o no so fro bai enti onno no o hihye mra ne ma na odi so a o po asem so on ni ade ntie no enti ayi di Venezuela di man panyin ni challenge no say o Trump nyo bia omo maka na suro na on the suro no na o se masa meba be chiwa be she me prison the whole day obedidi ba akope what I say masa ama ya poncho yire ni ho ampani ampa ko bo she o se Venezuela mampa yire na ni wa eden na ni hu nyina ho ho Trump am ya poncho enti dia Trump kan na abam o se me be faw edo abetum prison in New York ampa o she prison in New York. What I say, enti Sani power no, our powerful say na UK for so yan kana sem no. Na jomama tiafu mu futuro mu wo. No air condemn air threat na e dangerous mama Ghana ni nyina. Enu nti na me meti America no because many ye me Trump no mini pa no ne bakura no gina me nchan anwumre ya ne ba me ni nyina e kina o invite me se me mra birthday bi. What I say, ne ba o Trump ba wasi from Trump view on chen ya me o mi neighbor me no mi na net New York eti wase me nya na memra efie na birthday bi shutu memra eme support na enya na enya akono enti me nkra no omo me ni omo nyina ne nam omo ye me namfo so eti again efa ba bi me pe Trump asem efa ba bi me pe na asem ne ase why no say we ase nyina ne dia ono ankasa da bi o kan say America e powerful chen obi a we ase enti obi anya de pa we nkwase ade obeba what ase abeju kro no na me no me blame omo because omo ne hwe o we ase America asase ne nye snow nko omo ne udua manke kro nye udua bibi nye ti omo no tambi I say omo di nyansa ebeju obi bibi ti omo twen ase obi bejimi nti Venezuela man panyin anyimi no tena ne baby amagimi ti se dwomama ejimi no tena ne baby ke bi kura Trump be waya sika de akoma ne se agi ne yemetwe oyo se bia je bia $1 billion ye be ba beji oil ti se de o de oil koma China for kwagigi ntuo ni ade anadwen se we powerful no that be wo oil la na wo su wagimi a Gaddafi be ye bi no omba be kun no enti e chese o matimi aku Gaddafi a wo di o munti Gaddafi na soja for mbru tazen na Gaddafi no e powerful oro ko mo de ne ko e enti sanko fo we mu no ye fo mu ni agro so o se the nurses are crying enti na America no se ni nyina chi no your mama nurses ni su a e ma me dede e medi Trump atembio me serew me no me pema se mo tina ma eto abama because na akufo ado agime no do
wow na akofo ado agimi enti me pemasem enti na ma eto abama ho so on ya me che no enti me mpese ade be chi na odwo mama ya ba be chi ni edo abeto America ma prison because of say one kon anu antum asem o wi asem pe nipa na ne pe ne ho asem yondon oba otie mafutu a nkoda so ne na America me ka chen say akwai wa ba opeso suame a me ya powerful abrofo ni siro me o ma ne de mba America enti o ma chem say the only way Twene Jonas obetimi agimi aye de ope wa America ne say dimra so enti me dimra so enti am ka chem say metimi Kevin Taylor say nyaso osuro mi anka metimi akuna free wi ase abro bi ehun se me na makuno because mesoma na masoma enti ma say enipa meyi nipa be 100 asi wo na masoma baako no so de akosoma obi no so de asoma obi no so de asoma obi no so de asoma obi enti at the end of the day no assembly sia the oko ye ne de osoma no ene de osoma no three people no any investigation be ende enti meme no investigation enti me connect o ma ha because aha no say if I say many apples for you broni no mubo ntuku no ice ni a ote New York ha no a o ma command say mumo mutunku omo no ono no nyo na tutu nti ori otutu ni ekope na che no won the identity no ezi ono na attention ni nyina governance ni nyina attention akọ so say na kwa na so ko prison wa kunipa what as even though say Trump say obema akwa na 90 free so still many Trump twema so the name say akwa ne nkum nipa nko free wo ye ni so a so what as here money in the see ani wa and imagine say because Trump believe say obi a be stop say ye chi Somalia ni obeba be prevent bi aye motu nku ono sana Trump ni believe and say ye chi immigrant na woni mina do nsa wodu jimi be protect immigrant na so kwa asemando and sa no believe na kromu of us believe say there bi wa kum nipa no so ko prison and jesi omo wetwe manso ba bisa ho say eye bibini anka be kose nka be beans so enti abe beans te say the Venezuela for the na beans no enti again me pese dwoma masua nyansa te say Nigeria mampanyini pese dwoma masua nyansa te say Britain for no pese dwoma masua nyansa Trump no onye Biden wakane direct say ono onye Biden ono say onna na yema mpanyina nka in the first place Russia for enko Ukraine so mkoji kuroda because Putin him say that very day na okope oba abeji Russia free nsem enti wa ba ne de ode oma betena kuruma adwowo omo obi ani wi ase obetimi akofa Putin abetena ne dem akire de Putin ye eye Trump nko an betima ye Trump ye wakukukuru ne besi ha Putin kura ase usuru obi be abeji Russia free nsem ti oma Trump se wo de bra me si obi ani wi ase obetima age Russia ampani apa Trump e di soldier for petrol Russia nyina until say akwan be di so many days okruma asa akoe obi antimi anye Russia no enti sa akwa we no o se wa ba ne de wa ba enti so no di we treat ni yonko abrofo na omuma ne power e ma ne ba ye na yiku omo e okruma because protect immigrant for how much more than wow ti Africa wo oil wo gold wo bibia na o sign o Trump office udin sa da also a criminal we rieska na o sign be dem be ban warning say wakochi obi a ono e cocaine dealer Venezuela man panyini si o de cocaine dealer atoa no because o say immigrant for bi ba border wa no mukura cocaine enti Venezuela man panyini na asomo enti ono ne case nyina no but deep down nya cocaine ntia eye den eye atemna na odi Trump na ena Trump si se obedi atem dia e ba fa wo yo na am wa ye powerful a wo adwen o se we big wo be challenge America no ye ba be fa wo yo no abe krum free ampani ampa sisi a o mo twen wo yo no eno a o mo de ba news o ma fa wo yo more than $150 million wo yo worth of more than $150 million less than 1 week now mo fa man panyin no enti fa say di emedi 1 month na wo yo sen no mafa what I say enti si a Trump kutua Venezuela ni bi aka because oil no mo twe no
Trump believe say omo nananom na ado asase na nya oye wo so nti ye wi akra e se mam kakrata free nti Venezuela ni bia be da payroll what you say sana Trump ni omoko but tama no mampanyin no Trump Venezuela ni bia nya kapiro omo nyina breti se Ghana fo no nti se o mahama no ubejimi ama o ma ba be chiwo no o ma betu gold no ne oyo no ma che Ghana fo nyina ska Ghana ni bia ni beje nti na me ma wo ni say mfa wo jimi na mo de te Ghana mo kofa obi akumlumba mbechi na tum da bi magimi no madane omo yere na mo se protect omo na mo de omo kosi ayi ase na mo de soldier fo ni police fo obo omo ho ban sa jimi ni nyina bi ni krom ha aha na e1 obi di hie wu a che se abusuanfo ye omo wi omo ne ye de omo begina ho nye nkofa abonti su ni se ono na emeye bibi ada bi anti America obi di hie wu a nipa kro papa ni nuanom na ye den ye gina ho make sure say bibia is in point anya ahohofo anya ai MP of ahwan bi na be gina ho ene odoburo ni abusuanfo na be gina ho ye postmortem ene ho ahwan dabi omukra odoburo ni abusuanfo kro mu hufunu no e abusia direct ti say akosu abrempom am na ombenya access e Ghana na magimi na matristi bibia because of bribe je NDC fo agimi ba say agimi no man nka Ghana ho no Jimmy no e ka ho a e beboa dan say e be tradu America na afi ye nyina ye ho abekire because odwoma mo mbeku an no mbechewa ye a yete nyina this year dan ye ho say free Nigeria na free Togo because ye kura ho be ye hin okrum a Chere wadwe ma me e wo comment section. Penyah Block Media Accra.